ntagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Radio Televiziyo Musare ndabasuhuje muri studio, muri kumwe na Kapiteni Mutega, muri kumwe na Alain ngwino ndagusuhuje, ngwino dusuhuze abadukurikiye bose, hanyuma utubwire ibyo tugiye kuganiraho. Nkubaza nti ya tariki ko yageze, harakurikiraho iki? Ya tariki ubwo urayizi. Ijambo ni ryawe Alain, ngwino muri studio uduha amakuru ashyushye. Murakoze kongera kumikaze muri studio za radio na televiziyo Umusare. Kapiteni Chantal Mutesi Mutega tubaramutsa tubifuriza umunsi mwiza kuri mwese ibikorwa byanyu bibabere byiza, bibabere iby'umugisha. Turaramutsa rero abantu bose bakunda radio na televiziyo Umusare ndetse bakunda kutwumviriza, namwe tubabwira tuti nyaboneka Imana ikomeze ibane natwe twese. Kuko bisanzwe rero kuri radio na televiziyo Umusare nta kindi kintu dushira imbere atari Imana yaturemye. Iyo niyo dupfukamira tugashyira amavi y'umutima hasi, maze tukaduza ibiganza byacu tuvuga tuti wa Mana we uhabwe icyubahiro. Twizere ko mwese mwicishe bugufi, dore ko kuri iyi si tuhaca nk'abagenda gusa. Umwe yaragize ati abantu ni nk'uburabyo uyu munsi buba bukayangana ariko ejo bukaba bwagiye. Abanyagitugu cyangwa se abanyembaraga ng'abanyenkomuzi ngabo Imana yabakujeho ubusa gusa. Irongera iti itegesha abanyabwenge ubwenge bwabo. Hoho. Uti rero Chantal Mutesi Mutega uti yasango y'abanyamerika na Kagame nawande na Kinshasa yageze, uti biraza gucura iki? Icyo nicyo kibazo cya mbere wambajije. Uti mbega yatariki bavuze ya le 15 nous sommes le 14, ati ko yageze hagiye kuba iki ale? Icyo ni ikibazo nuko kimbaje nk'umusesenguzi, ariko ni ikibazo wabaza isi yose ndetse n'abatwumviriza ukababaza icyo kibazo, kuko kubwanjye icyo mbona ni ikibazo gikomeye cyane. Nibaza ko umuntu yabasha gusubiza iki kibazo ni umuntu umwe wenyine, ni Evode Uwizeyimana bwo mu gifu. Umugabo Evode Uwizeyimana bwo mu gifu, usibye ko muri iyi minsi ntari kumwumva, uyu niwe yatanze igisubizo, kandi igisubizo yatanze nicyo mbona kibereye, nacyo gifite umumaro. Iyi niyo réponse correcte, kuko Uwizeyimana bwo mu gifu Evode yishyuye iki kibazo mbajije, ariko nagendaza kukijya mu mizi agira ati mutega amatwi mwumve. Ati ujya gusinya biriya bisezerano bya Washington, ati ni nko gufata ikamba ukishyira mu ijosi, ati hamugasumira agatebe. Nicyo nanjye mbona bishatse kuvuga. Kubera iki? Kubera ko ibi bisezerano bya Washington ni bisezerano bibi cyane kuri Kagame, gukuramo ingabo ziwe hariya muri Kongo. Nibyo ko itariki yageze, ariko se arazikuramo bihita bigenda gute? Arazikuramo ahita yerekeza mu butabera, kuko niko bivuga. Baravuga bati urabirebye imiryango itegamiye kuri leta, Human Rights Watch n'ibindi byose biragira biti nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, nubwo yaba ari perezida wa repubulika. Ubwo rero urumva ko Chantal Mutesi Mutega izi ngabo Kagame akazikuramo nta handi hantu yerekeza usibye mu rukiko. Ibi rero senateri yarabivuze ati gukura ingabo hariya kujya gusinya ibisezerano ni kosa rikomeye, atari ko noneho ikosa rya mbere rikomeye ati ni gukura ingabo hariya muri Kongo. Ubwo ninde? Senateri Evode bwo mu gifu Uwizeyimana. Tukiri hano rero muri Kongo, kugira ngo twinjire neza muri Kongo, nibaza twabanza mu Rwanda. Mu Rwanda niho twakuranaho amakuru, kuko barimo baragira bati umugambi wo kunywesha Kagame ugiye gusandaza FPR Inkotanyi. Uyu mugambi rero ngo waba urimo abajenerali baba barakukurutse, ariko shefu w'uyu mugambi ngo yaba ari Nyakarundi. Listen, uyu mugambi rero kuba wanywesha Paul Kagame akabavira mu nzira akavaho agaca akagenda, ngo waba waramenyekanye, ndetse ngo uyu mugambi ni bandi bari uri inyuma. Bamwe bati birashoboka ko ari ukuboko kwa Leta Zunze za Amerika cyangwa se ari abanyaburaya batikimushaka. Ibi rero twebwe ntabwo twita tubyemeza 100%, ahubwo tubanza tukarindira abari hariya mu nda y'ingoma bakatubwira bati nibyo koko hari umugambi wo kugira ngo bamuhungurure yigereyo. Atari ku mugambi atahubwo ibintu birakomeye. Ikimenyetso rero ngo cya mbere cyerekana ko ibi bintu bikomeye nishwanisha icanamwo. Ubundi mu bisanzwe hariya mu butegetsi bwa Kagame, kandi koko nibyo niko ubutegetsi bwinshi bw'abanyagitugu bukora, bucama abantu ibice kugira ngo babashe kubayobora. Rero ngo mbere na mbere bataratangira gucanamo, ubundi ngo igisirikare cyari gikomeye cyangwa se abantu bari bubashwe muri FPR Inkotanyi ni abantu bari baraturutse muri Uganda.
aba bandi baraturutse muri Uganda rero ngo bari bafitaniye ubumwe budasanzwe, sinzi nimba muri murankurikira munkurikire mwumve namwe bwo muraza kunkosora, bari bafitaniye ubumwe budasanzwe kugira ngo rero Kagame abashe kubashobora nuko yagiye abicamo akabica hanyuma akabacanishamo. Aha rero mu nyuma rero haje gukurikira abandi bagiye abavuye i Burundi rero nabo n'ubu bakiri kwibera. Aba bavuye i Burundi rero barubashwe ngo kuko bari kuri kote y'umugore. Rero bimeze gute kugeza n'isaha rero abantu bavuye muri Uganda ngo barimo barashaka kwiyubaka. Byaje kunanirana ryari rero, byaje kunanirana ubwo uyu mugabo uyu ninde uyu yarimbuye Kibeho, yishe Kibeho, murambabarire Ibingira. Uyu Ibingira sinzi n'undi muntu yamufashije, baje gusebya General Kayumba Nyamwasa. Ibi rero ngo byatumye noneho hajya icyo bita amabanga ajya ahabona, amabanga ya FPR Inkotanyi, kuko abavuye mu Buganda nabo baragira bati bavuze nabi Kayumba nawe araza arabwira ati oya mureke kubeshya abanyarwanda, reka tubivuge, nimba ari byo mukeneye ko tuvuga reka tubivuge. Ibi rero nibyo byaba biri mu butegetsi hariya mu ngoma ya RDF, niho rero bakubwira ko ibintu byaba bikomeye. Aya makuru rose turaza kuyagosora tuyacemo. Inama imaze iminsi 2 kuva ejo hashize n'uyu munsi irasubira ibi. Ni inama ki? Radio na televiziyo Umusare tuba twirukaze bakatubwira bati musisangure mwitonde. Ni inama yatumiwemo Joseph Kabila Kanambe. Iyi nama yabereye igoma ejo ariko uyu munsi irakomeza. Kubera iki? Nta kintu na kimwe, nta mwanzuro n'umwe uravamwo. Bimeze bite rero? Iyi nama rero neza na neza Kagame ati mwebwe ubu aho bigeze koko ndabona ko igihugu kindangiranye, ngomba nkuremo abasirikare banjye ama mbasigire mwebwe igihugu cyanyu, mwebwe musigarane abasirikare banyu b'abakongomani n'abatutsi b'abanyamurenge. Mujye mwumva rero mukurikirana amakuru. Joseph Kabila nawe ati kuba nararwanye na Makenga, ko wagenda Makenga tuzirana, ntago Makenga yakomeza kumbera iki umushefu, ati byo ntibikunda. Izo ni impaka rero ziri hariye. Ariko mu minsi ishize nanone mwarabyumvise ko muri umuna wa Makenga uyu yatawe muri yombi. Ibi nabyo bati birimo biraza bite? Mbega biraza kugenda gute? Ibi rero babihuza na ya nama yari rimo babandi basize bahekuye Burundi, babandi bashatse gutera kudeta. Izi nama uko zose ari zibiri ni zifite umugambi umwe, uko barashaka gufata Red Tabara bakayihuza natwe irwaneho. Hanyuma Kagame we akagerageza uburyo yakuramo akikarenge kuko abona ko ibintu bitamumereye neza ari mu mazi abira. Abandi bati ibi ntabwo byashoboka, uru rugamba ntabwo twarutsinda abona gatoya. Ariko ni mu rwo rwego rero byabyifashe gute? Kagame ubwiwiwe yaba yatangiye gusokora ingabo zimwe na zimwe kugira ngo yereke Leta Zunze za Amerika ko ari mazi kuramo. Ibirimo birakorwa mu ibanga, mu gihe Leta Zunze za Amerika zari zamubwiye ziti uzakuramo abantu bawe, abanyamakuru bahari ku mugaragaro, ku manywa y'ihangu, muvemo mwabisambo mwe, mwabicanye mwe, ama mwerekeze ubutabera. Turaza kubabwira rero aho barimo bavamo hose twamaze kumenya, ariko baragenda basokora bake bake, abandi bambara civile bahaguma, cyane cyane muri Warikare, muri Masisi, aho hose barimo baravamo. Turaza kugenda tubabwirira amagurupoma bagiye bavamo kuko twabikurikiranye. Ntago turi bugarukira aha rero, turaza kugaruka mu Rwanda. Mu Rwanda bamwe bati turabirambiwe, ibi ndabirambiwe, byumva uhore ubaho. Nibiki rero? Ni mu Rwanda rero aho noneho abantu bahagurutse bakagira bati ariko rero reka tubabwire, nyaboneka abantu mukurikirana radio na televiziyo Umusare, namwe mwese mushobora gukurikirana politike y'u Rwanda na FPR Inkotanyi. Reka tubibarize, ninde muntu hari ministeri yakora ikintu itabaje Kagame? Ndibaza ko na Nyumba 10 adashobora n'isibo ntishobora gukora ikintu itabaje Nyumba 10. Hari itangazo ryasohotse mwabonye rero ririmo riraserakira rivuga riti mu bukwe ntabwo bazasubira gukoresha ibiryo gakondo, ntibazasubira gukoresha inzoga gakondo, bazaza bakoresha ibiryo bivuye mu hoteli, bakoresha n'inzoga zivuye mu hoteli. Mukurikirane rero icyo nakundiye rero abanyarwanda rero babandi bahora basingiza Kagame. Uyu duhere kuri Kenisi. Uyu Kenisi yahise ahaguruka aragira ati aba noneho basaze, atubusa ubutegetsi, atahubwo ibingibi n'ubwirasi n'ubwishongozi, ati bikoko bari barabivuze ko ingoma FPR Inkotanyi yirwaye mu mutwe, ati nanjye ndabihakana, atari ko noneho giye Kenisi ibi ndabyemeye, ati kuko ibi bintu barimo bakora, ati none abanyarwanda mu bukwe bwabo bamenyereye kwinywera ikigage n'urwagwa rwabo, none uzajya kubabwira ngo bajye kugura umuvinyu mu mahoteli, ati bajye kugura ibiryo byo muri hoteli, ati ngo ntawe uzasubira gukora ubukwe rero. Ataho rero noneho nibinageraho azajya ku mitumba, atubabwire ngo
bagende n'imodoka ati kandi bo bamenyereye kwigira n'amaguru kubera ubushobozi bwabo bafite ati ibingibi n'ubwirasi bikomeye cyane. Ndamusimira cyane rero Kenesi na Mutabaruka. Icyo kiganiro nacyo turaza kukibaha nibwo muvuga muti radio na televiziyo Umusarire murahari 5/5. Ntabwo turi bugarukiraho rero reka da turasimbira muri Nyagatare aho abantu ngo barenga 30 bose bungubu barembye ngo nyuma yo kunywa kamata icyo bita ubushera, ngo barembye kubera icyo bita ubushera, ngo babinyweye kubera iki, ngo bacanze n'ibigori bibisi. Ibi rero ngo bituruka kuki? Ibi ngo bituruka ku nzara iri mu Rwanda. Mwokagira Imana mwe mujye mubyumva mu bikurikirane neza. Inzara iri mu Rwanda, nta masaka nta bitoki bafite, ntibemerewe kubitarika ngo bagire gute, ntawe uhinga ibijumba. Ni ukuvuga iki? Uburetwa bwaragarutse 100%. Ibi rero aya makuru turaza kuyajyamo yose tuyabasomera yose uko ameze nuko angana, hanyuma tunirukanga twihuta cyane tujya no kuri commentaire. Chantal Mutesi Mutega rero ndibaza ayo niyo makuru tugiye kurambura turi kumwe cyane kugira ngo abantu bakomeze kunezererwa, nabo badukura subscribe partage kugira ngo tubane neza radio na televiziyo Umusarire ibe ubukombe. Ndibaza rero twagenda tugatangura Mutesi Chantal Mutega tukagenda ku bintu birimo bombori muri FPR Inkotanyi muri RDF bimeze gute, reka tubige imuzi. Urakoze Alain. Bombori tugane mu Rwanda rero tubwire ibyo byizo bombori hagati y'abavantara. Ijambo rya Alain turamburire izo bombori. Reka rero twihute tugane mu Rwanda aho barimo bagira bati nyaboneka ni mutabare muri RDF ati amacakubiri atsigayemo ataraza guhitana, baraza kubona abasirikare basubiranamo barasana. Ngo nyuma yuko rero haba harahishuwe umugambi kuko barashatse kunywesha Paul Kagame. Abazi kunywesha murabizi ni ikintu n'inzoga y'ubuki bateguriraga umwami, ariko iyo nzoga y'ubuki bategurira umwami yabaga irimo uburozi bakayimunywesha ku ngufu cyangwa mu mayidi agahita agenda. Bayimunywesha kubera iki? Kubera ko uwo mwami yabakoze ishyano. yemwe abaze Kinyarwanda bose turabatumiye kugira ngo muzaze tugirane ikiganiro kuri radio na televiziyo Umusarire, ubwo twizere ko muzamuhari. Ariko ndanibariza ubundi kuri radio na televiziyo Umusarire twaba dukurikirwa n'abantu bangahe, bangana gute murabazi? Radio na televiziyo Umusarire ntabwo turaba bambere, reka nibariza abadukurikira. Chantal Mutesi Mutega, radio na televiziyo Umusarire ntabwo turaba bambere mu radio yose avugira mu Rwanda. Turabaza kuri YouTube kuko turafite amaradio menshi, ntabwo turaba mbere kuko abantu benshi bakunda kumbaza batari ko radio yacu ntagira abiyambere. Ati dukore gute kugira ngo radio yacu ibiyambere? Mutubwire rero noneho nagereka mbabwire kugira ngo tuba bambere neza na neza tubukombe. Ni subscribe na partage twese tuvuga tuti twagiye rero. Ngunga yo gukorera umugabo rero Vestine Nyakarundi rero ati ndaje nkunyweshe Paul Kagame udativuga avuye ahubwo ndaje nguha amakofe. Ati nimara kuguha amakofe ngufunge ngushyira hariya mu kuzimu. Ati ubwo je mfite Imana senga ntago senga Imana ari mu ijuru n'isi. Abo ba generale nabati namwe ndabakunkumura mbigizeyo. Ati nite ko mwasaje mushaje, ati kubera ko ndumva umugambi yanyu mufite namaze kuyimenya. Ngayo nguko iyi bombori rero ngo yabiri hagati y'abantu bavuye mu Buganda ndetse no mu Burundi, yaje no hagati y'abavuye mu Buganda gusa. Ubwo Ibingira yari materirana amagambo na Generali Kayumba Nyamwasa, maze uyibingira avira hasi Kayumba Nyamwasa aramusebya karahava. Ibi rero ngo byarakaje Kayumba Nyamwasa, maze nawe anamubwira ati banza ureke, ati byo kubesha abanyarwanda bihebe. Ati abanyarwanda ku mpande zose twagize ibibazo. Ati cyari gikwiriye rero si ukuvuga ibinyoma ariya ngo tujye kuvuga ibinyoma, ahubwo twari dukwiriye gusasa inzobe maze tugasangira byose na bose. Ati abakoze ibyaha tugasaba imbabazi. Ati abagize gute abahemukiwe tukagira gute tukabomora. Ati kuko mu banyarwanda twese ntawera ngo de. Ibi kandi bigakomeza bigakwega impaka, bigakurura impaka ndende cyane banagaruka ku bijyanye na independence, aho mu Rwanda kugeza n'isaha nta witirirwa independence. Kubera iki? Kubera ko bavuga ko yaba yarashatse abahutu. Ibi rero bagasanga ahubwo igisigaye rero ari ikihe cyangwa se icyabaye ni ikihe? Nuko nta jambo umutu agifite mu Rwanda. Ariko hari ikindi kirimo kivugwa, nuko abatutsi nabo bari mu Rwanda icyo gihe bari kumwe n'abahutu babanaga, abo ngabo nabo ari ntaho mbarizwa. Abatutsi rero babaga mu Rwanda mbere ya 1994 ari nabo bakorewe jenoside. Iyi jenoside nayo barayambuwe barayinyagwa, maze ihabwa abatutsi bari hanze, ndetse ntago ari bose ahubwo yahawe agatsiko. Ibi rero ngo bibabaza abatutsi bari hariya mu gihugu cyane mbere ya 1994 kuko kubera iki nibo bishwe, ariko inyungu zivamo ubu zose zihabwa agatsiko. Ahubwo barokotse iyi jenoside ugasanga barimo baricwa na FPR Inkotanyi.
urugero twabaha mwese muraruzi, duhera kuri Kizito Mihigo, umutagatifu Kizito Mihigo, tukaza tukagera kuri Uzaramba uherutse kwicwa ijya y'ejo, Karasira Aimable. Aba bose rero n'abantu bagiye bagira gute bicwa baracitse ku icumu. Tukaza tukajya kuri Mucyo, uyu Mucyo muramuzi, n'umunyembazi nawe yaracitse ku icumu. Ikindi nacyo rero ngo kibabaza cyane abacitse ku icumu n'iki tukubwira tuti amacakubiri mu Rwanda arateye ubwoba, ngo ni uburyo mu Rwanda nta mujenerali n'umwe w'umututsi wari uri mu gihugu mbere ya 1994 uriho, cyangwa se majoro. Abo bose cyangwa se abakoloneli, abo bose bategezwa kuba baravuye hanze mu Burundi cyangwa muri Uganda. Ibi rero ngo bikaboneka ko abatutsi bari mu gihugu kiriya gihe ari ibicibwa. Abahutu bobo ntibavugwa kuko bobo babaye nk'urwondo bakandagira hasi uko bishakiye bambaye ibirato. Ibi rero ngo birakwiga rero icyo bita amacakubiri 100% gute rero mwumve. Amacakubiri ya mbere ari mu bavuye muri Uganda, twababwiye ibijyanye nande na Ibingira na Kayumba Nyamwasa. Tukagaruka ku macakubiri y'abanya-Uganda n'abarundi, aho bavuga bati mwafasha abarundi baturutse i Burundi mubashyira kwibere, twebwe mugira gute muratwikumira kandi twashoje urugamba. Ariko mukibuka ko abantu bari bavuye muri Uganda, abasirikare bari muri Uganda, ngo baba barishe abana b'abatutsi bavaga i Burundi baza babajyamo, kubera ko abahungu b'abatutsi bavaga mu Burundi bobo ngo babaga barize ma university, ngo baba barariye rero udufundi twinshi, ngo ari nayo nzigo ikiri hagati y'abaturutse mu Burundi no muri Uganda. Ubwo ababizi muzabidusobanurira. Kandi bacakubiri rero ahari nayo abatutsi n'abahutu, no kuvuga iki umututsi n'umuhutu ntago bavuga rumwe. Ayandi macakubiri rero ahari nayo abatutsi bari mu Rwanda mbere ya 1994 n'abatutsi batahutse. Ibi rero ngo bizana ngo bisope, ngo bikazana abavantara, bikazana babandi bavuye hehe na hehe, ku buryo noneho mu Rwanda ari bagabo ifashe. Ingaruka z'ibi bintu rero ngo nizihe? Ngo nuko ubu yusamaye mu Rwanda ukarangara gatoya no kwa ufite icupa ryawe baba gushiremo uburozi ubupfuye. Ari nayo mpamvu mubona mu bukwe busigaye bapfa ari benshi. Uno kuvuga iki rero? Ubukwe bwakozwe n'abahutu burashobora kuva hariya babatutsi muri Uganda za Nkotanyi bakaza bagahita bahumanya inzoga yose mwese mukarambarara. Cyangwa se abahutu nabo baterekana ko twihore, ugasanga inzoga bagiye gukoresha bakagira gute zigahitana abantu. Cyangwa se ugasanga abanya-Uganda baraje bahitanye abavuye i Burundi. Ngiyo rero ingaruka ya macakubiri. Byabyaye iki rero noneho? Kubera ngo mbuze ibyo mfate ibyatsi, ikintu byabyaye ni itegeko rya leta. Iri tegeko rya leta byatumye abantu bavuza induru bagira bati ariko noneho FPR sukugayana yayiciye umurya. Reka mwumve rero ibi rero ngo byagenze gute. Ngo nufite nkazo rero byasowe na leta bagira bati kubera ibibazo biri mu bukwe, abantu banywa inzoga zitujuje ubuziranenge zikabahitana zikabarwaza zikagira gute, dushizeho itegeko ubu mu bukwe hazaza hakora ibinyobwa bipfundikiye n'ibiryo byakuwe muri hoteli. Ariko mukagira Imana. Ingaruka byatanze rero ni iyihe? Ingaruka byatanze nuko noneho abantu bose bahise bahaguruka bavuga bati muvuge muvuye aho. Turahera kuri umugabo Kenisi na Mutabaruka, bahise bahaguruka bati reka data ibyo ngibyo ntago bikunda. Gasogi yagize ati rero ibi bintu biri mu bwirasi n'ubwishongozi bukomeye. Umuntu yirirwa mu gishanga ahinga agira gute n'isuka n'imyate n'ikanambiri zaramucikiyeho, ntago azakora ubukwe. None azakora he ubushobozi bwo kujya kugura inzoga mu mahoteli n'ibyo byo mu mahoteli? Ati ibi n'ubwirasi. Ati nimba abantu bari hejuru mumva barahimbye bahaze, ati nibamenye ko n'abandi nabo bababaye. Ati rero ntabareshya. Ibi Kenisi nabimushimiye cyane kubera ko ajya habona aravuga ati gereka mbu wa mbere mu Banyarwanda na Mutabaruka tuvuze induru ko ibi bintu basohoye. Ati ibi bintu ntago bikwiriye. Abanyarwanda bose rero barimo baravuga kuri inkuru Chantal Mutesi Mutega bagira bati ibi bintu reka tubyamagane twivuye inyuma. Ati kuko FPR Inkotanyi yaturenzweho yagize gute, irimo iratuzanira ibintu tutumva, ahubwo icyari gikwiriye nuko twajya mu mihanda tukamagana ibi bintu byose uko bingana. Ayo niyo makuru rero twari dufite kubijyanye n'ibi bintu by'amacakubiri mu Rwanda, ndetse n'iri tangazo ryasohotse bavuga ngo bazaza bakoresha inzoga. Hari akandi kantu kaciyeho mwakumvise rero ngo barusahurira mu nduru mu Rwanda rero, ngo kubera ko bazi ko ikibazo barakizi ariko baricecekeye kuko bazi ko FPR iraniga ngo haba hari abantu baguze ngo ibyomba amasahani n'ibindi byose byo bya hoteli batarubaka hoteli. Mwabyumvise? Umuntu yari atarasaba umugeni, ataranatangira gutongoza guterita, ahita ajya kugura ibigoma byo kuzaheka umwana. Nta n'umukobwa barakundana ahita atangira kujya mama
FPR ibaye ubukombe. Ngayo nguko rero reka twikomereze n'amakuru yacu ngo twizere ko mwese muba mudukurikiye. Cyatari Mutesi Mutega sinzi namwe bari ikintu bakongeraho kuri ibi bintu, ubwo twizere ko abantu bose barimo batwumva bamerewe neza. ale ibyo mu Rwanda ni amatengetengete n'amamangetengete wa mugani nyine ni agahinda ababipfiramo ni abaturage nyine basanzwe b'abaturage basanzwe nibo baguma ku munigo nabo bakabapusa kujya mu gahinda gakabije kamwe gatuma biyahura, ariko turabwira ntibihangana aho kwiyahura wiyahuje wowe umugozi ya wiyahura ushaka gutera ibyo bibazo, umwiyahure umwereke ko nawe utamusiga nashaka kurasa ariko nawe wamugize icyo umukoraho atazibagirwa cyangwa mukajyana. Twikomereze dukomeze ariko tubabwira tuti mwihangane baturage bacu banyarwandakazi banyarwanda, igihe kisigaye nicyo gitoya, iyo ngoyi agatsiko kabaziritseho ikavaho mu gihe gito rwose. Mwihangane ale dukomeze. Ya tariki yageze kaga Kagame na za ngabo ze zirava mu burasirazuba bwa Kongo, hasigaye umunsi umwe ubuse birashoboka. Hanyuma se Rubio ko yagiye kumugaragara bagatangaza ko rwose bazaba bavuyemo ku 15 aremera ko Kagame abasebya, Amerika iremera ko Kagame abereka ko abari hejuru. Amerika irabyemera koko? Ijambo ni ryawe Alain. Nuko bisanzwe rero uko aratangiye ubaza iki kibazo utibiza kugenda gute nyuma yuko isango cyangwa se itariki Kagame bwiwe yivugiye ko azaba yakwirimo abasirikare biwe ari muri Kongo Kinshasa, burasirazuba bwa Kongo Kinshasa yo yamaze kuba igera. Bamwe bati tugiye kureba yakimbwa n'umugabo byabyifashe gute. Ni mu gihe Marco Rubio yahagaze mu nyamakuru mpuzamahanga aravuga ati u Rwanda twemeranijwe ko kuva ku itariki ya 9 kugera ku itariki ya 15 ruzaba rwakuyemo abasirikare bayo hari mu burasirazuba bwa Kongo, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigakomeza akazi kayo nk'uko zabyumvikanyeho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo koko ngo iki kiganiro cyabereye hari i Kigali ubwo intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zahishikiye n'intumwa za Kongo n'izu Rwanda bakemeranywa ko bagiye gukuramo abasirikare babo kuva ku itariki 9 z'ukwa karindwi uyu mwaka kugera ku itariki 15 z'uyu mwaka zo ku kwezi kwa karindwi. Rero turi ku itariki 14, bamwe bati ibije kugenda gute ko tubonaho kugira ngo Kagame akuremo abasirikare biwe ahubwo arimo abongereza, mbega yaba yabuza yacira na yamira? Nibyo koko. Bamwe bati reka rero turebe mbega araza kungira abeshye ikihe kinyoma, dore ko inkotanyi ngo zaba zifite amayeri arenga 1000 kandi twaba tuzi ko zivuga ibinyoma biraza kwerekeza hehe. Aya masezerano rero mwese mwarayumvise ko Kagame bwiwe yagiye guhagarika kuyasinyira hari Washington, yemeza ko ngo aya masezerano arayo kugarukana amahoro ahagaritse intambara. Bamwe bati naguhagarika intambara utateye. Uyu mugabo yishize umugozi mu izosi nkuko umusenateri we Yvonne Uwizeyimana wo mu Gifu yabimubwiye ati jewe nta bwenge sigaranye Paul Kagame, ati ubwenge bwanjye bwagiye mu Gifu niko wabishatse. Ni nkaho yamubwiye ati igihe nababwiraga ko muri agatsiko k'amabandi ati kandi muri abicanyi ati kijya gihe niho nari mfite ubwenge, ati ubu rero noneho sinshobora kuvugana umukate mu kanwa, nzaza mvuga iby'amahumbu uko mbibonye byose. Murakoze ati gihe nitwa bwo mu Gifu Yvonne Uwizeyimana. Ngayo gukorera uko itariki 14 rero ejo n'umunsi ntarengwa rero. Uyu munsi ntarengwa rero niwo bategananye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twizere ko abasenateri b'abademokarate barimo babikurikiranira hafi, dore ko n'umusenateri yahora avugira Paul Kagame na M23 uwo nawe yagiye Pierre abaragiye. Aho rero bamwe bati biraza kugenda gutemwa kagira Imana mwe akagasuzuguro ka Paul Kagame. Ninde yaba ahagarari ari inyuma mu bitugu bya Paul Kagame amubwira ati suzugura Donald Trump? Bamwe bati Donald Trump sinye yiwe ahantu iri burya ngirubahwa cyane, ngo kandi mwe mu bantu ba mbere bagira umujinya w'ikiranduranzuzi ni umugabo Donald Trump. Abandi bati ariko se koko biraza kugenda gute?
nimba iyi sango bahanye uyu mugabo adakuyemo abasirikare biwe ikaba yageze, abantu bose biteze kwirebera ikagiye gukurikiraho. Ni mu gihe kandi harimo hakurikira icyo bita ijijisha rikomeye cyane. Bamwe batubwira ko FPR Inkotanyi cyangwa se RDF ishaka kwereka abantu kuri ikuramo abasirikare babo, ariko siko bimeze. Hari ahantu rero bamwe bagiye basokora basa nk'abavamo, abingibi twabigiye tubisoma ndetse baratelefona, ariko mwumva uko batubwiye. Baragira bati hari nk'aho bavuye hano Masisi bagenda barutira babikuramo, atabo bavuyemo haravamo abasirikare bakeya, agarukwamo abandi basirikare bambaye civile. Ati no muri Warikare niko bimeze. Aho bagiye bavamo rero reka duse naho twashakisha maze tukababwirire mumve ahariho. Duhere hano muri Masisi aho bita Katoyi. Inkotanyi zavuyemo muri Katoyi, bambaye bose igisirikare bavuyemo, ariko inkuru za antene zacu zatubwira ziti hagarutse rero abandi bambaye civile nguko uko bimeze. Ahandi naho bavuye ni hano muri Warikare, aho bavuyemo naho bita Ikobo, Bukumbirwa, Rusamambu, Kateku na Berus na Buleus. Aha naho rero ni muri groupement ya Ikobo muri Warikare. Aha naho rero ngo inkotanyi zaba zavuyemo ariko zisigamo abambaye civile. Ibi byose barimo barabitubwirira. Ahandi naho barimo bavuga ko baba bavuyemo ni hehe, na bita Ipupu muri Kipupu. Aha naho rero ngo hari Red Tabara ndikumwe natwirwaneho. Aho bavuyemo roterote kubera ko ubu abahabarizwa ari bande, ari Wazalendo. Ariko rero ntagaruka bimeze, ahubwo amategeko uko abivuga rero, amategeko ya Trump yikubagaho agira ati ku itariki 9 kugera ku itariki 15 uzabe warekuye umujyi wa Bukavu, uzabe warekuye umujyi wa Goma, Warikare, Masisi, Rucuro uzabe wavuyemo, za Rubaya uzabe wavuyemo. Umugabo ashobora kuba yaragiye akereka Marco Rubio akamubwira ati ariko nariye amadeni, raba amadeni nariye, ibisosiyete byanyu mbifitiye amamiliyoni n'amamiliyari, muragira ngo mbikure hehe? Nabo bakamubwira ati baga wifashe, ninde yagutegetse kurya ibyo bideni? Nguko uko umugabo rero. Ariko rero harandi makuru rero, reka tubabwire rero amakuru wa mutazi rero, akantu kanyuma kaba kabirya kuri radio na televiziyo Musare. Ariyo amakuru ngo yaba yaragizwe ibanga rikomeye na nirihe rero, ngo mu gihe Marco Rubio yaba yaraganiriye na Paul Kagame bagiranye ikiganiro cimbitse imbona nkubone. Marco Rubio aramubwira ati wa mugabo we rero, kugira ngo ibintu bigende neza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo uko mwarakoranye 100%, igisigaye rero nuko wowe urekura ubutegetsi, mwumve, ukarekura ubutegetsi twaguha akadirishya gatoya ko guhunga, atari uko ubwo butegetsi urabuzira. Umugabo Paul Kagame nawe ati ibyo ntibisinda bikozwa, ubutegetsi nigezwa kubugumana. Ibi rero ngo inzego zose zahise zikurwaho mu butegetsi bw'u Rwanda, bahita bazana icyo bita United Club. Ngo United Club rero iriya ngo niyo gusenya abadepite, abasenateri n'abandi bose b'abagenerali, ku buryo ushaka kuvuga igitekerezo wese agomba kujya muri kiriya kintu cya Janet Kagame bita United Club. Byaba bimeze gute rero? Nakaye kadirishya ngo baba barasigiye Paul Kagame. Akadirishya baba barasigiye Kagame rero ko kugira ngo ahungiremo ni Qatar. Ari mpamvu mbona ahoragira muri Qatar. Muri Qatar rero ngo ashaka iki rero, arimo arabaza nawe ubwiwe bamugira inama bati urashobora kuva mu Rwanda ugahunga ukaza no muri Qatar, ukaza ukahawe. Ariko nawe ntago aryohewe nuko kuvuga ngo yajya muri Qatar, arabizi ko Qatar izahita imutanga akajya mu butabera. Biraza kugenda gute rero? Nshire biryoshye mire umuriro. Aha rero radio na televiziyo Musare tuti reka tubitegereze turebe mbega koko araza kumera nkande nka Charles Taylor, biraza kugenda gute, cyangwa aramera nka Savimbi. Bamwe bati byanga bikunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguhaze niko bigenda. None ninde ari buze guhitana Paul Kagame? Bamwe bati kugira ngo ibintu byose bikunde bijye neza mu bikorwa nkuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibishaka, burya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateguye uzahitana Paul Kagame, uwo nta wundi ni Ubufaransa. Ati kuba barafashe Ubufaransa bakabugira Somambike ya Kagame, bakari basigaye baganira, bagerageje kutwibutsa neza uburyo umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa uko wari umeze ubwo icyo gihe Abafaransa bitwaga amasazi y'amasazi manini. Ubwo icyo gihe genocide yari iri ku Bafaransa, inkotanyi zivuga ko igihugu cy'Ubufaransa ari cyo cyakoze genocide mu Rwanda, ndetse bagaca umubano burundu. Ariko ubu noneho Emmanuel Macron akaba ari we bosi wa Paul Kagame, ari Somambike wiwe.
bamwe bati rero abafaransa ntibakina hariya byanga bikunda Paul Kagame baramuhitana ngayo nguko bati niko bigenda leta z'ubumwe za Amerika ziragukoresha abongereza bakagukoresha bakaguterera abafaransa bakagukanya bamara kugukamura bagahita baguhitana bigahita bigenda ati niko ibihugu byo mu burengero bikora ubwo ayo ni amakuru baba baduhaye twihute rero ale dusoza tubwiye amakuru menshi meza cyane dusoza garuka d'abord mu Rwanda utubwira ukuntu ibyo birozi bongera biducira mu kuntu ibirozi bikomeje mu Rwanda bitsemba abaturage babikora babishaka kandi hanyuma unyarukire no muri Mozambique tubwire uko Mozambique iri gusezerera iza RDF za Kagame bigeze byifashe bite dusoza hanyuma uravuga na comments abadukunda bose abakunzi bacu abakurikira radio televiziyo Musare hanyuma dusoza ikiganiro dusoza amakuru yacu meza Alain ijambo ni ryawe reka rero tukiri mu Rwanda gatoya tuvuge kuri Nyagatare aho abarenga 30 n'ubundi ngo bari mu bitaro ngo kubera ko banyweye kamata cyangwa bushera ngo ku nzoga y'ibigori ngo yimasaka ngo babashizemo ibigori bibisi ngo ntawo bizi niba bayiroze ibi rero tugezwa nande na BTN TV iti ngayo ngo korera ubwo mwese murabyumva n'ibintu bikomeye cyane reka rero tugiye no kuri inkuru rero irimo iravugwa hariya ni muri Cabo Delgado muri Mozambique aho muri Mozambique ngo baba bamaze gufata icyerekezo cyo kwirukana Paul Kagame n'ingabo ziwe ahubwo bakaba bahamagariye Uburusiya kuza kubatabara nyaboneka aya ni amakuru arimo arahitagera hose avuga ati ntabwo dukeneye FPR inkotanyi ntukeneye RDF hano muri Mozambique Cabo Delgado ahubwo Uburusiya nibuze budufashe burimburire ibi bintu ngo ntabwo tubizi birashoboka ugasanga muri Mozambique barakangutse bati no gukorana n'Ubufaransa ntacyo turimo dukorana nacyo ati hariya muri Sahel barabankiye ba muri Niger Burkina Faso Samari barirukanye abafaransa ati none twebwe turi mu biki ati abafaransa nibajyane na Kagame wiwe ibi rero biri hariya kwa Chapo rero hariya muri Mozambique aho barimo bavuga bati none guhamagaza Uburusiya bukaza bukagira gute bukadufasha hariya muri makuru none turonse ubunyene barimo baratubwira bati nyaboneka hano muri Kavumu ni kibuga cy'indege kiri hari Bukavu ati hamaze kugera abasirikare benshi b'inkotanyi ati ntabwo tuzana barimo baturuka ati nta nubwo tuzi ikibazanye atari ko hano muri Kavumu barahari benshi andi makuru none turose aragira ati mu dutabarizane Bukavu atoyereye hano Panzi hano Nyawera ukagera hariya hejuru Kaptutu ukagenda hariya zanye zabuhoro ya mbere n'iya kabiri ati za ETFM hose ati abantu barimo barashimutwa ati kandi harimo arashimutwa abasore ati ntabwo tuzi aho barimo bajyanwa ati rero turasabye kuri radio na televiziyo Musare mu dutabarize twizere ko ayo makuru ubwo bose bayumvise kwihuta rero Chantal Mutesi Mutega tugenda kuri commentaire reka duhere kuri Fred Nyabutsitsi ati ndakuramukije cyane Mutesi wanjye nkunda cyane Imana ibane nawe ubwo nawe intashyo zawe yazumvise Ernest Niganza ati ndabakunda cyane kuri radio na televiziyo Musare wacu ati muraho murakomeye ndambaje Goma ati ndabakunda cyane mwokagira Imana mwe nawe gahorana yindi Elisa Deborah ati ingabo za Farawo ziri gucika amaboko ati wabyumvise ko umwami wa Katari ati yaba yitabye Imana turya rero niwe yagira gate yashorera Kagame ibyibano yakuraga muri Kongo twabyumvise n'aba musenateri ko yapfuye ubwo komera cyane Africa Nur ati ndashimye izina rya wakwibarutse ninde rero uyo Africa Nuru yarema avuga ati izina ry'ababyeyi by'umubyeyi wawe Chantal Mutesi Mutega ati n'imfura byari izina ry'ubusirimu ati komera ubwo nabo komera cyane nawe kuba wakeje umubyeyi wa Mutesi Chantal Mutesi Mutega Inosa ati muraho cyumu ati murakomeye Musakama ati muraho murakomeye aha uyire Musakamari aragira ati nimba bageze Ishombo atari ko si Ishombo ni Hombo komeza ati ati ubwo nukuvuga ko baraza guhita baca aho bita Shabarabe nibyo ati kugira ngo bace Inyamirangwe atugo ntago baba bagiciye hehe hariya za Mudaka komera rero uyu turamukunda rero Africa n'urukanda aragira ati Ihombo ni hejuru y'Ikivu
ati abahari bahari inkambi barayisenye bajyanwa mu Rwanda ku ngufu, abandi bose bajyanwa muri Karehe ya kabiri, ati ubundi hariho Karehe ya mbere. Abantu babadukosora tujye tubakomera amashyi tubashimira cyane. Uwizeyimana Damascene ati ndagukunda cyane, ndabakunda cyane kuri radio na televiziyo Umusare. Toneste Amis ati radio ni yacu, ndayishimiye bizashira, ati mukomere mwese mwese mwese. Gift ubuntu ati radio rero dukora iki kugira ngo ibe ya mbere, namwe kuri subscribe na partage twikomereze. Jacques Rere niyo mbabazi ati muraho inde rero. Ndagijimana ati muraho murakomeye. Buntu ati ni hongo ntago ari shyombo, komera cyane rero. Jean Claude Havugimana ati ni inkambi yitwaga hongo ntago ari hombo, komera rero. Ubwo nizere ko abantu bose babizi. Jerome Nzohabona ati turabakunda cyane. Angeline ati ni hombo mama murakurikirana radio na televiziyo Umusare cyane. Butoyi Innocent ati Kagame arashaka gukubitana na Leta z'Ubumwe za Amerika, atereka batumukane twirabire ivumbi. Ndayishikanye aho yizi ati muraho murakomeye. Brigitte Uwase ati ndabakunda cyane. Izera ati nanjye turi kumwe namwe. Victoria Ndayishimiye ati amahoro, hamwe na Alexis Kamar ati rero mukomere cyane. Nizere ko rero amakuru mwese yabaryoye, turi kumwe 5 kuri 5. Ubwo iyindi sango na hejo mu gatondo dukomeza dukurikirana ibirimo bigenda kubera mu burasirazuba nkuko byateganijwe, bavuga bati muzakuramo ingabo zanyu hariya, abanyamakuru bahari. Ubwo niryo turindiriye. Kuri mikoro rero mwari muri kumwe na Kapiteni Chantal Mutesi Mutega hamwe na Are. Umunsi mwiza kuri mwese, ibikorwa byose byanyu biyoborwe n'iki n'Imana. Bye bye na utacha. umunsi mwiza Alain, umunsi mwiza abadukurikiye bose n'abazadukurikira mu minsi itaha. Turabashimiye kubona muhorana natwe, turabashimiye kubona mukurikirana amakuru meza kandi abarema agatima, abahumuriza, abaha icyizere cy'ejo hazaza. Nk'uko bivuze rero, mwari kumwe na Kapiteni Mutega, mwari kumwe na Alain, umunyamakuru wa radio televiziyo Umusare, ijwi rya CNRD FLN. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.